Bunaqa ko'rsak sağa bunaqa emas. Rahmat. Atamga taratam. Salamatsizlar, qandaysizlar? Qanday, shim yaxshimi? Rahmat. Qanday jangizsak bo'lsa, qanday yaxshi turibsiz? Uyquluk bo'lsin. Olsun aka. Ömrünüz versin. Allah razı olsun. Allah ömrünü versin aka. Qulluq bo'lsin. Yaxshi to'ylar bo'lsin. Yaxshiliklar bo'lsin. Sizden ömrünüz uzak olsun. Allah Teala şu işini doğumdan kılıp vardın görüp otağız. Alga düreversin. Bütünsü bizim acımız prezident taşıyıp hiç kaçan cağılmagan iken o teröriste tanıdı o da. Öte çok sizlerine rahmat. O prezidentke ama rahmat. Şundalık kamkorluk kılıp otkan sizlerden kadar işe kılıp. O men istemiyorum. Rahmat can. Yaxshi ekan. Qara ko'ralichi uyda, jan uyda. Qandaysizlar? Bordi. Endi ati kim ela? Roza, qancha balang bor? 8. Voy be, qana. Buna gel belki kana bekler. Bu yol çıkmayacak Allah. Ha, 1 2 var kız mı? 6 kız ek. 6 kız ek. Bu da kaza toylarını hem çakıram aka. Boptur. Allah razı olsun. Boptur. Qanday salamatsizmi? Ha, bunda kuxnya so'nim bo'lib qoldi, xudo qalasa. Gaz ulandı-ku? Gaz ulandı, bo'ldi. Mo'ka qo'yilibdir. Mostenka qo'yildi, xolodilnik keldi. Koyuldu aka. Kirmaşını hem hep gelip verdiniz ayttım mı? Ava, Geldiniz. Kirmaşını da olib keldi. Ha, bunaki kirmaşini bari qo'yilibdir. Все, bo'ldi. Eme tigi to'shak jurqandara jang kelsin degan bo'lchim. Keldi-ku jangga? Salamatsizlar, qandaysizlar? Salamatsizlar. Apa qandaysiz? Qanday, yaxshimi? Emizmi? Şükür. Senin işlerini görüp beni öte vata verip oturup. Rahmat apa. Ha, buna uy sonum bo'libdir, ha? Buna sonum bo'libdir bunaka. Yaxshi bo'libdir bunaka. Sonum bo'libdir. Roza qarindoshim Karl Marx mektebida o'sha yerda biz reyd uchurumda qarindoshim bilan tanishib, ayvay tava qiynaldim. 8 balam bilan yashay turgan jerim yo'q. Shu mümkünçülüğünüz mümkünçülüğünüz bo'lsa yordam beringiz deb qarindoshimni so'randinglar. Tava. Yeme qo'ldan kelishincha yordam qildik Roza. Yordam qildik. O'sha uy saga minatidan belak bo'lsin. Mayli qizim, bunaki go'sak. Qarma go'sak. Bunaki go'sak saga bunaki emas. Rahmat. Atamga taratam. Allah razı olsun. To'liq remonti bitdi, Roza. Remonti bitdi. Kerakli ovqatlar bardi, keldi. Kvartira deganda produktlar olmadı rahmat. Allah, emelerdi bardig'in remontini jasadik. Xolodilnik keldi, stиральный mashina keldi. Bar to'liq keldi. Gazga ulandı. Bo'ldi qizim. Endi buna baldaring bilan xudo qalsa jashay ber, uy sen uying. Yo'q. Sen qalpog'ing bo'latmaga, buni ataga ber. Ataga ber, buni. Şu vardır işe kellekliyim gene. Diğer çocukta olup Allah şu karşısına kadar takılıp gelmeyeceksen olsun. İşine alga sürüp Kırgızistan'da ona gidip dedim falan. Allahu ekber. Qulluq bo'lsin. Bosnaka menen xat berip qo'yingchi. O men shu baldangiz bilan tinch bo'lin. Jengemek mor qarmashon hech qachon üzülmesin. Şu жалбатып тусын көтөрүп жүрөрүң эке. Элдин алды болуң, умура ажылдарга барың. Эмне тилесеңиз тилеңиз кабыл болсун. Куда каласа сиз менен өлөр өлгүчө балдар менен катташам эке. Карганыңызда 1 килоны алып болсо эми алып барам. Алла рахмат. Ne degende Roza? Ben atımda sağa. Rahmat эке, Allah razı olsun. Baldarmen jegilim, makul mu? Ay. Baldarmen
Rahmat, bizim baldarıma koy eken de kuda kalsın. Baldarına atayın sana koz gidola geldi. Rahmat aka, Allah razı olsun. Rahmat. Baldarını nence, onaklarını sıyla. Qara bir qadar ko'ro'za bir akaga bir jaxshaqa qo'dar jaxshaqa bo'lib Alloh taolo shunday bebechalarni qo'ldagan uchun shu kollektiv sana inim Alloh eng dunyodagi shu boylikni bersin, den soliqni bersin, ishing alga juraversin. Amin. Alloh kar. Oşarız, önsün, össün. Oşul, yani jalpı oşul Orta Aziyada en bir sınıftangan koz, jaxşınakay şahlardan olsun. Roza karındaşım oşul üyün sağa nasip olsun. Kut kılsın. Oşul yerden toylar olsun. Baldarında öyle, kızlarında çıkar. Jaxşılığında çakır, söz. Neler çakıram aka? Gelip Sizge nakitetem çakıram 5 senin kişi. yaşlıklarında ten bölüşçüler, baktılı oğula, talaylı oğula, baldarın, kızların baktılı olsun gelecekte. Oşul bizim Kırgızistan'ımızın jelegin büyük götürgen baldardan olsun kızım. Ömürlü olsun. Oşola mühim yaşlıklarga görsün. Buyurup özüңөргө nasip olsun. Amin. Men şu Жеңишбек Токтаров акам менен августта жолуктум. Августта ошо рет жүрүп, ошо Кармарстын мектебине келип калдынан акам менен жолугуп калышын ака. Мен 8 балам менен кыйналып ушинтип мектеп кыйналып жүрөмүн, квартирасам акам болуптур карындашым, сага жардам беремин деп ошентип акам мени көзөмөлүнө алып, кыздарыма мектеп, балдарыма мектепке кийим кылып берди, продукталарыма жардам берип атты. Анан кийин карындашым сага үй каратабыз деп анан акам ошол өзүнүн караштырып, өзүнүн эмесинен үй сатып алып, анан ошо мага 8 балам менен эме кылып, мага ушул үйдү акам подарок этти. Акам Алла разы болсун сөзүндө турду. Үйүмүн полный акам ушу килемимен баштап журканыма дерин акам кылып берди. Бар жогум камдап, акам мынтип ысык үйгө балдарым менен киргизип койду. Алла разы болсун ушу акама. Мен мурун айдын башы болгондо квартира келет деп 5 кило un алсам 3 кило un алчу элем. Азыр айлыгыма ошону полный продукт алып, өзүмдөй бактылуу сезим болуп, өзүмдөй токунданып атам. Мен бул сезимди эч кимге айтып жеткире албайм экем. Чындап. Ошо Жеңишбек Токтаров акам Алла разы болсун. И еще дагы мен үйүмө келип, мен куттуктап, мага балдарым менен жедеп, мага катта бир койдун кирелин кошо подарок этип кетти. Мен бул үйдү алгыча мен айтсам бирөөгө жомокта бирөөнүн кирин жуубам жүргөм, ушу бир нан үчүн бирөөнүн ишин нам кылып жүргөм. Мен бул күндөрдү мындай душманым менен мура көрбөйм декем. Душманым менен мура көрбөйм. Мен көргөн кыйынчылыкты эч ким эмесин. Апамдарга жардам эмесем, атам өзү ийнип алат. Апам бечереям пенсионер, өздөрүнөн ашынбайт. Барбаган, кылбаган ишим калган эмес. Пасуда бул семейный кафеде 5 жыл иштегем. 5 жыл ушу чычкандай кыздарым менен иштегем. Kızlarım жарым билим алса, жарым билим албай калган күндөрүм болгон. Ушугам. Алла разы болсун ушул акама. Жеңишбек акама, Ташип акама, Садыр Жапаров акама барын Алла разы болсун экем. Ушу мен ушу калоорум барың ошо.